First ursau penuslah Sport Club Under 14 Tournament 2020 kabalayo ban penlong nadu ka khatsau tarik urampang arjar arpo tad adu menta kalayo ban penha perda haka arpusan tarik ujeliu arjar arpuar daitang nagadau ko jing challenge up haka klam covid khat kendai haka ni ka tournament ka tim kabalayo ban yakun haka final ban yora ya kanam ladu kadai kanong kendri Sport Club Group B Persya ya kanong madan Sport Club Group Z. Haka ni kajing elai kai kala long kebaya kaj bah habaro artli kiliang haka ba omsyam ladon menu bala ban penkijar wat haka bala aipor biang laku mah nyau minit hadu bakini ki tim kin poi shedu ka tie breaker Kadu ya wai kanong madan kalau yo bantam tang sikul na kanong kendri nda ka ba penpai nriukul lasan golf kanong madan kalalong kanong wanra nam bat burom haka tournament bat kalayo ru ya ka khong pisa ka basan pho hajar kat ba kanong kendri kalayo ya ka khong pisa ka balai pho hajar Cibun ba ke bawan sakhi dala ke jong hikmat akate ke jing elekai kentuk ru aha ke jing don langki member jong ke club bat ru MDC jong ke Ramprai constituency ba ban job pengrop kum ukongsan Haba pai sa kajing pensung shit ya kani kajing lekai lawan dau ba ban ker khar kungot ban pensung shit bat ban penbernia ya kini pekai kani kajing lekai la penlong haka umkor ursau pensula stadium FDC juga KCDC Publicity Secretary General. Kepada nanti perselanjutnya, kata beri sekolah. Liurongba, Kisoda, Liurongba Senong. Nanti kini ke. Kita ke UP Sports Club. Nah, aku beliau ya Presiden Jongan Sports Club Mapi Marmaniang ki Executive Member ki Publicity Secretary belai Jengkren ki ya kini ki kun samla jongi ki ba ya dan akan ni Ramadan ki banyak Ya dah, baik. Oh.
Bajingan ini. Dengan dia nih bahasa Tengah saya Rai Hashim dalam tugas Diam rek buat pada cai. Baik buat ai. Bang akon ya iwat dia ini kata. Candon